Sant. Dyma Dewi Sant. This is Dewi Sant. Mae Dewi yn byw yn Sir Benfro, Cymru. Dewi lives in Pembrokeshire, Wales. Dyma peilin athro Dewi Sant. Mae peilin yn ddall. This is peilin, Dewi's teacher. He is blind. Mae Dewi yn hoffi mynd i'r ysgol. Mae o'n gweithio'n galed. Dewi likes going to school. He works hard. Mae Dewi Sant yn arbennig. Mae o mor arbennig. Mae colomen yn ei ddilyn I bob man. Dewi is special. He is so special that a white dove follows him everywhere. Mae Dewi yn hoffi helpu a gweddio. Mae'n hoffi dweud storïau am Iesu Grist hefyd. Dewi likes to help and pray. He also likes to tell stories about Jesus Christ. Un diwrnod, mae Dewi Sant yn helpu peilin I weld eto. Anhygoel. One day, Dewi Sant helps peilin to see again. Amazing. Un diwrnod, mae Dewi Sant a'i ffrindiau eisiau adeiladu mynachdy yn Sir Benfro. One day, Dewi Sant and his friends want to build a monastery in Pembrokeshire. Dyma boia. Dydy boia ddim eisiau Dewi adeiladu mynachdy. Mae'n trio cwffio gyda Dewi, ond mae Duw yn ei warchod. This is boia. Boia doesn't want Dewi to build a monastery. He tries to fight with Dewi, but God protects him. Ar ôl adeiladu mynachdy, mae Dewi a'i ffrindiau yn tyfu llysiau I rannu gyda pawb. After building the monastery, Dewi and his friends grow vegetables to share with everyone. Mae pawb yn dathlu dydd Gwyl Dewi ar Fawrth y cyntaf. Mae pawb yn dathlu bod yn Gymraeg. Everyone celebrates St. David's Day on March the 1st. We celebrate being Welsh on this day. Ar Fawrth y cyntaf, mae pawb yn gwisgo fyny coginio cawl neu cacen gri. Mae pawb yn gwisgo cennin Pedr neu cynnal eisteddfod yn yr ysgol. On March the 1st, everyone dresses up, cooks lobscouse or makes some Welsh cakes. Everyone wears a daffodil and even sometimes holds an eisteddfod in the school.